Minto mwanya getinge ntole no mogoko una bagaka bo mogusi abanyamwando nga omorai worogongo wa Kenya enkongonta tokoroka omonuo yonde president na into buna bagusi tokoroka nga enkongonta yaito omorai o Kenya president ngochare asorogongo rwagusi nyangere na mori ngochira asorogongo rwarari rwagusi bono nyangere yere na mori igo nare gusaba abaminto mwamogusi tocha sobonge tomwarigani gusi yaito naitwe tomworokie ebi toganetie atokorere ine ng'ombe nonyerente oanse konyeita korumogongo korumagoro naende okuna masoro bere okame kiborai bogocha kyomorai onde bwensi abwate ekerogo kiaye gesike naye esike nario ogosikwa ase omorembe ase obwanchani ase obomo twariganiri a president to come to our region ng'erinde na ntomotebi ekitoganetie ato ase obomo ase obwanchani ayuntu naroka togora naende togosaba buna abagaka bekegusi bomwando bwomogusi buyamono. Tunaelewa Mheshimiwa Rais anakuja katika eneo letu la Kisii na Nyamira. Sisi kwa pamoja kama jamii ya Omogusi tunakaribisha His Excellency the President of the Republic of Kenya, Honorable Samoei William Ruto. Tunakukaribisha as the father of the nation na head of state. So sisi kama familia tunakukaribisha hapa nyumbani, Your Excellency. Number 2, tuna jukumu kubwa ya kuambia His Excellency the Governor of Kisii, Honorable Simbarati, atuongoze sisi wote kukaribisha huyu mgeni wetu wa heshima anapokufika. Na pia tunahimiza watu wetu wote mutoke mukuje tukaribishe huyu mgeni wetu, father of the nation, pamoja na wageni wake. Tunaelewa rais akifika hapa kuna mambo mengi atatuambia. Ataongea mambo ya kahawa, ataongea mambo ya chai, ataongea hata mambo ya ndizi ambaye ni trade name ya Omogusi katika the whole nation and the world at large. So sisi tunasema we are peaceful and kwa kuwa tuko na amani, sisi Your Excellency kuja ukaribie nyumbani Kisii. Otherwise nyote wa Kenya wote tunawakaribisha mukuje Kisii, mujienjoy the right environment ya Gusii.